On behalf of the teams or on behalf of the directors, sitawucela ukutibongela kakhulu usponsor wethu loPrince MP wethu laSpeak solo uhleli nathi kusukela manje ngisathi next leminyaka semingaphi senisacala ukusponsorisha ibhola laseSpeak. Sitawucela nokuthembisa kulama challenges lahla kuvela lokuthi sitawuzama lokwanciphisa because vele umsindo akumele abe associated with le sponsor lesifaka ukuthi imadlala talwa bakuleli khethu. Sitawucela naloko silapha phansi lebakhona namhlanje bazame naloku supporta lesizwe because most of the time ukwenza ukuthi kuba nama decisions lewakhipha bese thina sesayiphikisa ngandlela thide noma silobishane ngaseze ukwenza ukuthi akusadlaleki kahle sekushintsha ama games and everything. Sicela nje irespect from the directors ukuze na sponsor umsebenzi wakhe bese sohamba kahle because angeke kube kahle kwanza ukuthi sesiyaphikisana nanathi la sesona lento lomntwana. Sitawubonga nje kafishane, siyabonga kakhulu, sithembise ukuthi sitaphatha kahle as teams nokuthi badazana ngishela kahle ke bese silele kethu nalonyaka. Sibonga kakhulu namuhla.